Kalau abang pas sedang. Okay guys, welcome. Badan buang. Hello boss. Hello. Wanba Maring, hello boss. Welcome to the stream. RP Rembai, welcome to the stream. Mo Oni Daxu, bro, welcome to the stream. You like hot kadisha, you like shine mo. Mga nangsa sedang stream tingnya. Pada kabi dah room non stop kumba filai ka subtitle mo. Pada kabi dah room non stop. Bennya kawang ni mah. Kat bapi yang sia. Ya liam no nyesna no dah room you fi kwa room you fi no pad. Wine Starling do hello boss hello welcome to the stream welcome still like share chat one moment ay lakay lang boss okay nya lakay da kay ongip siya lakay da ka 2v2 ni ra 1v1 ni ay ban chance kriam ro ila 1 yang sna da room okay te nya lakay da ka 1v1 na 2v2 guys yang siya 1v3 all lagay lapan ma guys already 2v4 boss. Okay ta. Tanyala mo niya I know 2v4 Iwan Maring be only Daxu. Dibaduna pa niya sedang nakasedang mga guys. Dibaduna niya sedang Shuan Light mo to fix. Uy, Lizali Shuan Light balik mo niya. Kaya ka fili subang sa kawan light mo. Dapat kanywa nyihin niya mo. Adip sifang preset. Tamo guys, what's ngoy eh. Nganda sinabi ang karum mo guys, amon sinapa karum. Para ni uyu palip sinaw ni nuwa. Trouble limit no, amon limit no. Check the skill yes no, I drop I bit no. Zoom yes, load out no mo nomor ba. Ki on to crack the skill. Load out and off bin mo, load out. Nomor type that mo. Strem. Simple. Sama guys, nyebut dah ka spas. Nyebut am spas. Komen pesen nyebut spas dan nyebut itu kigan bersilap kai. 4v4 okay. Lah dia bon player nya pilih kai 4v4. Ada dunanya pilih kayu. Ada dunanya pula kat bawah player mau guys kat bawah player bakal menjadi bisa chat ke negara room ngatai penap pia taj jam siar benyap pia taj jam kani ke M187X kan bu nomno guys kan bu nak no kani ke X kan bu nak bu mah SP ni mo amma bro tak anak senar rumah saya on room manum snow dengan shoe blue to helmet on off dan parkir dengan off mushroom dengan itu mana konser ni shotgun M10 okay shotgun M10 ni bro boss dengan air kerteng ha game 1 bar mo boss okay boss okay mushroom level 3 global M87X kan M10 level 3 okay spas okay nasif nak sendan mah sep ala safe memang guys tak ingat okay ngalak kriat oh kan network Allah tak mau password dengan saya Tok showroom ID mah Tok showroom ID. Okay.
Liza, welcome to stream to fix meji paji like tartarno mo kadesha kabang Liza. Amo hi MED bhai okay. Guys nya pitu talk to room ID flyer room ID ngan I know pass. Hello bos, news sabakarait. Arre brother. Budin bro, thank you for coming ma. New subscribe ni moderator. Ni Budin. Layo I password uday 7777 password with 77 ya wan nak chat wood benam penselama nya sedang nak chat password di 77 ya wan chat ya wan chat password di 77 password di 77 password di 77 welcome to stream Budin. Hi, welcome to the stream. Password di 77 ma. Okay, lawan ni pro. Only libai lawan ni only libai. Okay, lawan mina stream. Pra. Okay guys, ini Liza ribala ya rap ingin adang sedang pe ba pun welcome back. Dia sedang nak 2v2. Sedang nak 2v2. Sedang nak 2v2 guys. Pimiawan cu aman sedang nak lele kan sedang nak berlanjut ke apa. Dia lah dah sedang. Gue lawan pa ini bro. Ito menilai 2v3. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry. Guys, lima. Shall we give them a sweet dream or a nightmare? lima. Wala start. Sa ay 2v2 lang si bet mo bhai. Okay bhai. Neban ngan sa ay mo. Saya. Elang bos okay sa ini iris paling do nong like. Jangan pula kita ni bos kan saya di rumah. Ni Liza thanks melipat lakukan gede aku. Okay guys. Video asal teh. Okay. Liza, okay lah anak mana ni? Lah anak itu ada. Di boy macam lagi ni. Macam belajar lah ni. Iwan bar macam yang dah belajar first goal. Password 77 deh. Kalau ni aja nak close kan. Ni bos. Ni. So up next. Ada di Sepang gini. Tak kira gini nak lekai tu. Ada di Sepang mal. Sepang lah ada. Sipang adab play benar. Sama ani. Si one bar 1v2 one bar. Dia ani lah sengat hai only lebay lah sengat abang dia. Lima. Maki parwela mah ini parla bentip kilaban comeback. Budin stream paji ke pun stream paji K1 Seria ki kartong titik stream pat Liza. Hukum budaya. Moldivia Langti. Hello bro. Welcome to stream Liza. Kumno lah klan ha. Liza. Oh budin lah kam klan banyak kabiang kastai dari syak klan pertama. Kastai hano. Hello Kelly, meow. Hello mo. Liza, stay kan stay aki zoo. Ini boleh kill ini bro. Okay mah. Okay. Kita pernah ini lah kai pernah. Okay, only boy lah nak only boy. Pernah yang bar. Okay, kita jangan bar le first deal. Pernah syati yang bar. Boleh stop. Mau on ini syati yang bar. Ni labang terasa mo. Salita. One more. Okay.
Liza kastai buat din siut. Liza ksut. Dia dah setengah ki komen lagi dah setengah ki abang ni ada ni sekarang. Okay, one bar. Ngai i menen group he on stream di tang bang am tok ani totok lele. Mo. Macam tipa ikelinya miau. On the dot si Liza ngaruh lah semua. Okay, one bar 2v2 guys, one bar 2v2 ni mah. Only the boy lah, mak mai lah sesinga je only the boy. Oh, one bar pesel, pernah ni gaya dia ni. Ni tak down dia. Sejum ni kalau okay, 5. Ulas tahu. Mo Liza silang lemah. Liza lah saya klan ni design man. T1 by lah nak sangat hook pro. Ni bakal sang kerteng bakal mula kaitin mo guys. From jing bakal kan. Jadi Pro versus Sokmo 69. Okay guys, 5. Walas tahu mah. Smith telah clear ke bro, bro. Walas tahu mah. Okay. Balik komen gijak kom ta chat supaya komen chat gimana dan pulir. Ipro ilap pernah guys, Ipro ilap pernah. Mentali kesini ani dalam ko ba. Kelilak lain mo. Oh, kastai ha. Playboard berpun kastai pagi wala tahu. Kastai si pagi kalau sedang ya di chat no, kastai si pagi kalau sedang ya start. Chat ni. Langsung kamu tu kadai syarif langsung kamu ni kan. Okay. Dia advantage semar mesti di dalam langit dia. Entah di berada cici ke lima. Pi stream tengok ya Liza. Okay, ladai Isha. Ada lah syar nak one bar man. Okay, wala tahu. Kepas tu. Okay, ni kau pas stream. Wala tahu one bar pun mana bersia bagaimana nak. Ni yo kill the mummy around pat mencet kerana malah labit tak hidup challenge no labit lah walas tahu lembar okay one ni boy sengat nyelek kumno 5 mamlele one bar se lekai bahab yang next mentang shu lek kaya mlele dah Liza dalam klanti last time hoi kadai istawa keren ketin senang pui bos bona ni meban kharga warnya keren ketin senang tak bakam sebuah mah tin sinang jangi tak bakam sebuah oleh start mah keren marway pa so style tin keren marway dak tin sinang Liza switch stream kan mo budin YM day to his mo budin okay meban day na menlir na makala Astai de miau ho gede. Ni si ke chat parang dia mah. Ani lak lain nak benar ni one bar an kastai ni. Bas nganyi di tong ni boy dah ni boy ro. Yang nya temilak nya so next game no. Next game. Aku maklai play kanet dia mah. Sini Muslegend asam tak yang maibun kam lajab tu yang boy. Okay. Rangut. Okay. Mon. Ini minok ini ya warna guys ya warna. Cheese no pass. Ya minok baladap mah. Bisa ya biang josok kamu.
Okay. Chọn đi xem à. Thì mình tay đi one bị đặc phương nó được pass mà. Nó được pass. Pass day 00 pass mà 00 pass so by one chan. Liza ka best kan mo de baksud pi sabut dia ngaru. Hot kan Million Boy nga kadai siya be proud of the Million Boy ma. Pidan hayeng ne bro. Hot kan gandan hayeng kan gandan hay pat guys. Dan hayeng kan gandan hay pat guys. Siawan ay entry shot siya stream to fix. Yawan ay entry shot stream to fix yawan ay yawan. I'll go. Okay. One would say password di 00 ya one would pendak 44. Like sweet red mo. Let's start. Kade. Pass you passbook. Tak lama dia ngade itu pro. Okay. Video mo tu pro bas setar mana balak sengat banyak dak sedang ma lima. Adu tu noob kick nak bro. Nom tam semestinya. Itu fix idan toilet. Nilam nom tak guys, itu fix idan toilet. Oh, ingat deh kata. Okay guys. Liza toilet tadi lawai. Kata tekam deh boh. Rang pang guys mah. Toilet 2v2 kan? Toilet 2v2. Nah. 2 fluista kan? 2v2 you want 2v2 sih? You want join. Okay, lawan ni mar. Lawan ni sawang. Password di 00 to add they can take to ed they can take. Okay, nyepet ke gameplay kan kabay ima. Gameplay kabay ima ba? Nyepet ni Meiji Legend ni ro. Ni Meiji. Toilet dang biang mo nai penmi et ngadang bamja. Kila penmi hiktin et nyelek kum no te ma. Nyelek kum no guys. Lawan tu fluis. Wow. The Wallace guys. Wallace. Dia wan sa marway sa arngod. Guys, Wallace san. Okay, ngan seong mo mentah pala bre ngarang sajad. Okay bro, okay. Budin nga ong ya itu fix idon ha toilet. Ngaru ngam benar mga dan toilet guys. Ngam dan toilet mo guys, toilet. Once marui. Adi lawan ni ulung jo. Okay guys, nya sedang chat lawan nya sedang chat. Ngamte benar mo na account jangan tembang ngamte pra. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. I trained myself for this on Bermuda. Okay guys, boleh start. Adi connect nya. Amo guys cepat. Takedown. Umar. Okay, wala start mo. Okay, Liza White kan ngasih tu ke join room no pi teng kadai kata ya wan join bet chat bener. Imau long hey bro, hey bro. Join
join let be nyebut din ketinga dan anda sifat yang join the fix how come sapi welcome to the stream welcome to the stream sebagai like share but password bos okay but password mana yang I00 password I00 mah bisa akomtasi ngaklan mah do like hello bro hi ya one ya up chat no guys ya up chat ka stream kadang shit ka stream kadang shit no guys ka stream kadang shit boleh start oh lah nak untuk futures lah imal First two. di ulung je ni lah sesengat only live boy Nadine to fix I like kali langsung bro one bet jaga password next round kita arem yang mengat cukek by direct mungkin susumi himo margan I like kali chat non stop room siap bar no guys by like chat room oh ya kah stream mangan pelak chat non stop room pelak chat ya. Okay, dulai hai bro. Budin dah join mga. Yo ki yap. Le ki yap le ki meji paji ba pet gameplay jo nga. Julele le ni rumah. Ma wala start ka. Oh, gue ngapet ki banyak. Bakal pet guys, bakal pet. Please. Okay. Tang mga dang noob. Bali noob. Kata penting juga kembali dan lebih ni ya. Penjadi benar nomor dan banuk dan bakter boh. Dan tang babang keti. Tang dalam bang keti am lah pro bete guys. Dan bang keti dengan syok kamu juga no. Ani lah creative views boleh start. Okay. Commission. What say up ya ilong kita saya. Oh, double check down. Tay long ke bay le saya tay long ke bay Aisha penyalek guys sa next room ke badang apik siya mo 4v4 ani gini tang laingot te dapat down mo sa penbam gini ya. Ade Liza Shah Pro pelat iman PI kerteng gum tu pada game kedai iman Pro mau to fix yang ampe bro ani ngimda pro ngimda noob ngisi biang mang ngisi ontang ngisi biang umla furon mo ka stream beli ngal ai juga setting mo mamlaban furon sidin ti wasoy mo guys nomor ba gak kipet ke password sidin room itu long pakai nyom janji mati tiom lele boleh tahu omla furon cekaman TV ben I will to speed kan PX ni Nessa shunya itu live badan capo sekadang sak tahun tu nanti. Dia wala tahu kan. Ani lah dan nak maru ini sia. Gumna kemni. Holy this. Sama si pro bahaya si pro legend si pro. Lima wala tahu. Budin apa bateri lah down. Lizati casi dot penbang item betek ki ben. Boleh kau chat no. Lekau chat. Dia ya ready lupa next gang try kela job kini guys. Samar pergi dan tangan itu dia ada bentuk guys. Malagi one week way one language pang dina way. Comes to guys kami tu. Semua ini marah kerud dunia tu guys. Pernah. Next day. Ini snibak ni sah. Good game with 5 minutes. Ya benar 5 minutes. The legend charismatic Njima KKTF is back guys. Hello, welcome to the stream. Mizo lover guys, mo. Ke level game jonga la he sebab pelat ni tatila shima. Oh ilak back ni. Ilak back mana? Tengok ni tu. This. Bisa tot. Play back ni sia. Ibang tang lain tu bakli. Pemilih guys, ladap 9 guys. Ladap 9 dah. Ida legend wale kemat si kentu mangam setenat mah.
Dia long di bayar bang ni. Nama legend ni laja. Nama ibun kam pelat. Dia meneliti mas tu kerja ibun kam mah. Masih tu ada ibun kam itu yang student mah guys. Okay. PI ni balik kaya yang tu fix. Okay one beli. I lagi bro kidawan join the news. No ID but password. ID but password. Okay 2v2 kilaban combine na kamu guys. Ngam laban kamu laban combine na kamu. Pro ani siya sengat meli labang. Mar imah mo guys kena kai. Mar imah mo. Triple takedown. Kajing ya kende mar semuan ngati lang. Taking habab pila day na duman shua ikong to fix the Clemdon mafita ka stream kam yat smooth mo. Clemdon fita stream kam yat smooth mo. Yes bar stu kita mo kong legend. Bar stu kita subada one shot side has stream. Mantos tunad bagi viewers bagi subscribers mo. Tikla comeback ini sila yung wala start mo. Di legend what melelay mizo sa wan sipang benchimti kani benta kabasyaneng di wala start mo. It's a fact. Watching it's a fact. Anya hagi mo pagi to fix. Oh okay fixing anya. Okay. Wala start. Okay 2v3. Takali ni only boy. Mana singet betul ni. Mizule Alfiho. Tak semua. Ada ngampuk kay bajan na bikin siapa? 1v3 lah. Singet only boy singet tu fluid semua. Link do hello boss. Hello bro. Welcome to the stream. 1v3 pro bahaya jengi mau pro bahaya jengi 1v3 lah singet jam guys lain mahi ke rumbu keluar dia kena ilanan fil welcome jemput mentai lah sedang le kai kaban le ikan le kena di inang ken welcome mama ada UK happy dan boss okay video UK dan no okay Nadine gimana Nadine belum tahun V3 one Nadine pula wena jerang guys Ramit Pramat Kamat wala sa triple takedown ya one not next guys ya one not next bakwa man ya one not ini isafi mene yang banwana dai I anya okay one lawan penstay meji legend ngan mi shot talk semngas zon okay bodin okay le ka badon kam hidon kam mas awan bit pan ho Miss Legend, yes, Budin wall start. Right kedai kata. Jadi saya kena mina mo guys, mina. Mga that binyo. Di mina ipro subhaban mina guys. Okay, ang nak password guys. Ang nak password ya ready guys, ya ready shot. Ya ready shot. Password kadai double 3 nga kai pat perlok ngamo to fix okay ngale kai pat perlok ngamo to okay le kai lang ya one join lang bi stream mo pen singa lang we okay samarway ani msyashiri liboy la de belakay ban spek na may la de belakay ti haban up next round mo ya ban up next mo what's so ni Ini bro dia di belakang na. Bro try oil lah ram nama. Okay lah biang tilai biang bro mah. Password bos double 3 password summary one word. Ya anya ilawan is fi oil ilawan. Nga but young boy. Okay. Amlili okay. Jun. Okay. Jumlah lagi. Siapa ni? Okay guys, summary one no ipi ban roy tensong. Okay, nya sedang not 3 2 1 let's go guys. Okay. Wala start mo. Miss Legend kija ken wa ngapat nga sa 10 minutes. Free Fire India is set in a virtual world. And it's not yang nyepet ko mo. Ang show ng klumaro kabalag ng klumaro. Pet na no. Basta dang nando bang ni nan ko ngan pet kay young boy.
Ni 4 je. Ke Indo bro. Boleh tahu sama. Ni ke Indo bro. No bro. Miss okay. No bro. Boleh tahu sama. Okay. Jadi dengan take kata minit ni. Okay, selection. Legend. Kami langsung tiupkan sedikit sama lanak dan menyepat yang baik lanak guys. Benar penak ini yang baik ini. Aja ini yang bikin tiani sengit nak guys. Guys, lima. Kali ini mau dah ani Udina. Walesta lima. Berdiri harus ada ini. Oh, itu dia saya ajak mungkin. Okay lah, triple takedown. Adina 1 million. Kakari ide kita tak ada habis lagi guys. Lima. Walesta no. Guys, walesa. Komen saya no. Tulis chat komen. Gila Udina triple kill mah gila pernah saya mah. 5. Okay guys, Adina. Okay bang, Walestan masin let's see. Wow, oh my god, Adina, what a gameplay by Kong Adina. Oh, yes. Lah bang Asima kadek kaya ni sen terang. Yes. Yes Kong Adina what? Kong Adina, Walestan. Yes Kong Adina nomor 8 triple takedown sa ka yes ka barang sa kawang mentah ba insengit net guys Ace First two. Guys sengit si Kong Double takedown. Ace la shima la mia. So kuat download biang dapat kai company hot kan. Download ke. Download sewa. Saya TMB lah. Bos abdawan happy dan ketalo kita. Okey happy dan tak empen semua bang lo jabar mun ketang ki. Ini benyat ki man kenyang mun ketang nak penuh susu. Happy dan Hana. Set amin sen ID room okey ang sa sen ada ni room sa sen ang sa ipit stream mau stream matati nuksyo lah sedang pro ani ke wala start lah sedang pro chat Tunisia ini lalu ini adi la shui margin clip ini wow what the legend guys guys ani kawang hidup memory ini wow my goodness guys Lashima new subscribe brother Ari is gaming nice thank you so much bro real soyong hi bro hi oh yo bro yo apa ni jangan ila ko ang naka double killing let's ka triple kill ni imod ba nak is ka ni abang tengah guys tengah imod ba nak triple kill down ni pa man is guys nak kill tadi kau bang triple sibet guys kang triple terima semua kang triple terima okay, telah ada download sabam dengan kasih pat menilai saya betul anilah saya anak ini saya anya dak hari ini berlakai mah wala tahu saya meji ni mah legend tembang tiba ban style mah pen style punya persang bagi kai mah
Is gaming kuble shibon wat kler ban anu bala bentuk yang kenam mes di video bat live stream ke bat mai kuble shibon kan dai sha kata bang maybe lega. Is gaming makla kista I'm from Pakistan. Okay bro, welcome to the stream from India bro. Oh my god bro. Lawan dia Pakistan kali ini guys no. Udal bot Marwan. Ya hello bro. Ikai lemmo, hai so ikai lemmo, ya persyang dema. Ikai wait mah. Welcome to the stream, brother. Double takedown. Akawang ke Luis, double takedown. Lima. Wall start. Dia ni gila kawang yang gini ani kimpen ma bezero iman tu benda ani ni lima guys 5. Wall start. Lasu maknya. Kayaknya lek no guys ni lek no ya wan ya penbiang pat ki next player ben betul lepas ki ben smith lepas shot bagai nyo ben rat tu headshot nya click shot mah banyak sangat benadang sedang bagi di bawah ini. What language you speaking Pakistan? No bro, no. Right now I'm speaking Khasi language, okay mo? Albert Morin thanks legend. Okay, thanks legend. Sad admin ailang bro. Okay bro, I bet one bit here. Wala start here. One bet. IDP ngan ad friend ada belum. Okay, sa friend mo if legend in sa friend. Sawan kanang ini belakang. Ada set I mean 66. Okay bro, we'll do 66. Saya lihat 66 mah. Ni pelak sudah full form tan normal. Imar intelligence ya. First two. Okay lah, 3v3 lah nok Imar mesti. Mana sini? Nok Imar sini. Okay Luis, ayo kita makan ping guys, ping. Hello Fiona, hello boss, hello. Wala star lawan ni Fiona mah. Filling dot boss dah quick kini ailang mah okay, soal mah. Soal lang saya one bet saya udang head ke stream gumne te shot ya one bet ya bro. Hello bro, hello bro. Asnong sid ngat ready mesli zama, asnong sid ngat ready mesli zama. Hello. Ya wala star. Is gaming master if to play this game pakita. Okay bro, I don't understand your language bro. Only will start long jawla create shot. Man persang like okay, persang besi bentuk dikiti. Minum dan okay ya one okay guys. Sim jong aru. Okay bro say sim ma. Fiona welcome to the stream. Ha, kadai shisha ma. Dia one shot. Kini belak dap subahnya mina. Kila ajab jingit of Luis. Ojak mesti subahi mina mah. Meleleh kalau ada ka ima ka gameplay mah. Ka game kalau ima bro. But opponents na kinisiaro, kalau ima wall star. Legend, welcome to legend. Oh welcome legend. Okay hoi kira-kira. Ailang bro hoanya ailang mah. Amin nami sini we ngan ai nak password chat. Jadi ai nak password mah, ngan ai nak password. Inowa mentati idang tan mo ngala syemti mga stream ta kasi ti what's no mga stream nga mo ada ibi stream Inowa mo what's no tapi ko aro nga sa menong men stream Inowa ngan yo asyang tan nga omongan stream nga kamstunan Inowa mo ti Inowa nga kwa yu Suarez hapes nga mi opat la lut kai sohjar kaim ti the legend fi mi tu show ma nga ngamde Inowa mo ngamde Noah day manovipat nga day 2F0 mah day 2F0 ne 2F uters tika password day 11 guys password day 11 ya one shot password day 11 guys ya one shot ni la syuang hi biang ken the stream hero okay wala star ni stream ge okay only boy mata dilalong balik kai mo ilalong balik kai na marila de balik kai Malaysia game ilalong balik kai mata dia one word mo password di double one Fiona la wa direct Inowa mo ke dia kata mo sian ngon no bro ila adapt no bro dan spek na ifimo waso Icon boy okay wala star
Alang no yang ngaru ngal ada sejan. Okay. Taiwan kan one join via stream one join via stream. Wala salat subang le room ne ho manne to ka head ba kayo mo ngile kay off stream room at jenis ya jong ifiana kada head sha ka room Fiona kini ba pen keluar bahai kinang pet kada isya pa pama tang legend plus 2 kata Fiona 0 oi password boss 1111 password 1111 ai lang yang brother okay ini lah gila keren kasih mentai is gaming mah menai keren da Pakistani mentai keren kasih te wala sta ila nam Pakistani te 11 gin brother password uday 11 ka room ID kadai 802298889 okay kata dekat rumah. Okay. Password alang nga brother. Okay. Laan mo. Okay, only me bat. Oh, la dapat only me bat. Oh, ni Imar la de belakang deh. Imar. Oh, one sini. Okay, wait. Oh, kalau biangan start mo. So on next video mo. Fiona imday zero ini ngadai zero fee. Ngamdai shu zero ngal adai 2F uters. Free Fire India. I've done this 1,000 times. Zero today tang Virtual reality. temporary ning dia mah. Di uters di permanent ni jong mah. Fiona ang bet ba kili tenang. Day part legend ni kita. Kita ngarang tem legend ro intem. Oh, sok kumang ni guys, sok kumang. Ini happy dan mari meni happy dan ila ang men kawang ben. Good night brother. Ni brother ila jayung menang good night. Tang evening ru padai bha philang good night. Kumta brother tan ru biji pada philang good night. Ni fila syukran brother. Fila syukran brother. Wala sta. Padai ke good night ni lang good evening ru padai tok. Tama wala sta. Dia pencingan sa kabadang siya ini mo. Badang hit ke stream. Di don ni em bakwa join guild. Okay, di don em bakwa join guild ho. Jadi di bakwa join guild subhaya text ni mo. Hello back to fix Rudolph Walesta lawan Rudolph mo Walesta lawan mo. Imbeban kan mga di oli memban ngala join chimre okay la dap le menema what so imo boss ngadap le menema. This on next. Babi X90 edits legend kumulang an legend lawan Kilibi legend kumulang legend kumulang sudah sejuba bersama kau mo. Ngalai osmopat iba batei hi dei ites iba bat kau ila batei hi dei ites oh gede ta ngamnang le room ngan tiana ni wala start si damnang le room kawang lekat banang ni kan save di skill di power di tai ga tenang save bed bur save di mo tiana ites gun si balik kai sini ites tengah le kai tengah mo ites tengah le kai tengah Agil lang yang buat tu. Okay, saya lagi tes aku ke stream tu saya wan mo. Saya wan mo. Ihot mga kwa join guild. Okay, Fiona kwa join guild. Okay, sa text mo. Wala stawals. Allah, gaya nga puli ko man nakhamkan ma bayo yes ini ikong niya. Ini di ikong din niya. Wala sta. Ilayo kawang yes. Wala sta guys. Ngala siya imah niya. Wala siya imah guys. Ani nga kami dan em single. Kum nga ani ngampit ka pati mo. Ngampit ka pati niya. Okay, zero ni ba stream ho at today dajit mga kang stream mo. Muna ka ba kuliya nga dajiran genre nang gaya. Balik ta genre nang gaya. Ni temo. Kum ta genre nang gaya. Ta susu ID sa si ad mo. Tapi ko aban lekay kay sa katak niya at nang kiro mo. Legend ni balanya lah ada room mana tak ini so kedai kata yang ada beli mana mau off stream gila kawan dang yo lekai mentah dang yo lekai wah dang syuhid ke stream mentah ya one shot kan wah ya one bed shot ke stream dang syuhid mentah ini kong di lah crit is lahima tu guys dang ini kong mga dang ini dang kawang bejumnya is shot ni okay Fiona tasir kim snow kumjong noa nomor ba nga mentang set serti nga set kumot nga diang klit ka daw
Kahit pala song game ani ni tukang ang pala dumunnya. Kalau biang na mentah song game, kalau biang na song game mentah. Kam dia nawa kalau jalo if you nam dia ilang badai kesur jang nawa tamam dei mah. Fila chin kerteng ni zero hot ngala chin kerteng sha 2F test mah. Nomor zero dia kerteng janga tu temporary ni mah. Original permanent name day 2F test mah. Hai pala song game kalau biang na mentah, biang na mentah. Legend hot can take him mana balik kairan game ru. Ikran kadang bunda wah keliru. Oh, ay mana sisa ila kelumar yang ada nawa mo. Amba kasur nga kampot mo. Ajo nga kamlong bis indian mo. Tama jong nawa kamlong stang indian mo. Yun na kini itu fix. Uy bro bun tili kerteng. Allah andep. Okay guys. Walesta. Fiona ngamla sini hari gini. Ila saya di jimbang ni Magic Legend tiba bang dia mah. PDE 2F0 ni 2fix nah. Ada 2F0 mah. 2fix tu M4 ni. 2F0 di manga. 2fix ni day borok kawai. 2fix ni borok kawai mah. Kalau kumbang dan lang bintu si group bintu mah. 2fix dia lah boleh kai benar. Bila don pat dikerteng macam mah. Bis ritmo yang asnap. Bis ritmo mata berangsit kemot tim dia serkeng up kan dalade kapor dalayo pra dia permeroi tak bisa kan so tu dia kaju sur dia ordi walesta okey so kajur kesur okey tak ada kalau kau dengan lerom dah habisnya longom jus ya final sen kedai nak oh BMW Kiki Pat Mono temo BMW ngarom tapi subscriber na dali mama try iba dikasih kan try dia walesta ani bun pelat komen ngakam yo aban okay double tick down to lungjo double tick down lungjo walesta okay yon M triple oh yon M yes ni jai sedap ni semua mana ni legend tiba le style ya sasna homizo pat pelekam no ya sasna homizo pat bos sisa aku arun gel nomor ngampat dan gel hado mata bro okay sa pelek aku ke stream ka special stream kembang next week Okay, ngan suai ru kan ni kawa spoiler nang ka 2fix mo. Ba ngan sa one na PC next week. Okay, sa long ru kembang streams na PC. Ngin sa label na guild test ang turo. Okay, sa ibang ka stream ru ba. Ngan sa penhead ka stream ru. Wala star. Okay, layo only live boy guys mo. Wala star. Lano pila guild test pat ngasala next week mo. Fina otie. May legend ti comes to na ya ang siya mizo but de la si wonder hormone ya ibun dia nang bun ya sih langsung ini aja legend hot kan so panghas ban pan dia Adai gini mana? Adai. Jadi tak ada apa share baik gini ya. Hoi kedai tak. Wal start mah. Okay, guild test kandon ke special guild test next week mah. Kataru stream dari na PC guys na PC mah. Masa pinjau ke gameplay full insailero ka guild challenge full ka stream ka bang hit ha next week mo guys. So stay tuned mo guys ka bangsawan. Untuk limawa guys. Yung wala sta. Abado da pro nga sa guild test. Layu bro ini guild test nya pedekat bangi. Biang mo. Biang ba. To fix mga dus meban aya ni to video. Okay WO ti only meban. Okay sa ay mo. Orre siya kawan. Okay, next guys. Saya one biang mau. Saya one biang lazon kot kini like kawang ini siya.
Lai ma tu filter khut khat wei ke lai mai ude ulung jo pat lai mai mo guys. To fix okay pilih tu komen. Budin masih nak semua ba angle test hana iwan komen hai ke dei kata dia. Please sengah bahak keser. Balik keser, jai keser. Ada jingmas keser. Kena becik pun asal stream kumba. San beji min bit. Oh san beji mestap mah. San beji mestap. Bes licin handa. Em feel on text shot mana ida wan jarha shot dia. Wan jarha shot ibu din sa text sak test pa mo ada kan mau itu mana. Legend lakum bakla. Ngarong IPF legend makan nikah style baju legend guys. Style tapi yang utama. Kalau ngebahas sengat betul sengat begitu mah. Wala suara. Bangsa krim kalau IP kalau ikan haja kawan mut kau senyala kasih kini jiwa ipat belakang am. Ni yawan si yawan. Mana komik ha banoa dari luar yang siap nak tu express. Tu express lekai am lekai sikit sikit. Imaha kalau lekai ro lekai sikit. Kenal tu express tu start. Samtia man le umnan pas samtia. Ni. Next guys, subhay minag bladap. Next. Okay guys, nanong password subhay minag mo gini bladap. Subhay minag niya. Boss to Wandon dus ngam. Okay. Ngas at nga ya uto. Okay. Piday nong na brongi day na Dubai mo. Hindi na Dubai. To me ngas ngatip. Te guys, yamin ki bladap. Yamin bladap guys mo. Fiona X-Loss di Iflon hawai kedai. Por singi samtia damit umlat tia shu kapap. Kadai siang astu. Balik gini memi ngale kam nom tu an chuke mo guys. What's ngoi guys an chuke mo what's ngoi mo. Now so mo guys an chuke nomor big set tidak kana. Tiu password ude 55. Oi on ni ban mari teks ada ne. Password di 55 guys. Password di 55 ya one shot. Password di 55. Password di 55 ya one shot mo. Okay, memban mal one dan kila one nisya mo. Di one sa argon. Password di 55. Password di 55. Wall star mo ya one word. Password di 55. 55 password mo. Legend nga miture. X-Loss balik kami na di flan tamay Fiona long idang long tamay mo gini to fix members team na tiba. Di isa i to ski mo isa pin YouTube ben. Tamay Fiona ile hari bibat i to of no mo. Di long ibapan mai ni siya mo. Kilang ibapan mo. Budget password di 55 password mo. Fiona itu ba comment ba da kerteng CEO man siya ho ID to F X-Loss E2F Flon di tu mah penroy tensong ai biang si boss yang u kasi boy ardi boss ngalaki te boss amo next snap kani an snap yang we room sa join biang mo kita ki balada mah sa ad biang ifi mah te apsi game mo boss apsi game ngin sa ai biang ifi mah te apsi game to nya sedang nak apa te bala jadi no wa na balada tempat dap guys. Ya wala start. I like not talk hard. Ya I like not talk. Ya betul ikti ben IT like ben yo de headshot faham mo. Okay. Da legend hot ken da ngayeng bah hi ken kan siat no ngapat ya noa idang ai imut yang i imut Fiona o noa Fiona te Fiona pe ikawang bet shadi. Oh boleh kumnya. Koi himil gaya Nandi Perry Patao Strawberry John mo guys. Koi himil gaya ulamar ude abang. Okay lah apa mah. Okay mah. Hello Alfinia Wahlang. Hello, welcome to the stream. Welcome to the stream. Legend. Okay, legend. Okay.
Fiona inawa ipini imot je piro ba imot res kan imat ilale ki kam kenca ba imat lamot res. Okay. Wal star. Ai bat jangan di subscribe. Okay, join bro. Ni room ID ni pass di 55. Pass di level. Football is best. Bro. Football is the best. Baik sebelah biang. Football is the best. Football is the best, guys. Football is the best, guys. Legend kum nu. The legend. Okay, Fina yakini am pihab batib bahaki day mano balakai. Ba stream bat ba comment kadai kata pihak ben husyar. Nilai kai 3v3 nak. Okay, nya sedang nak ada 3v3. Ay lang yan si boss. Okay, mo peroy bro. I'm so sorry bro tie. Kan sa IBJP boss si siyang anum kelat re boss if next kan sa IBJP kan da add kanang ro boss mo. Lapin wan hayu. Wrong password 55. Lah goy ngal ID way ta guys. Kakli kam terkam sio. La on stream slam ho ay lada on system lada menek kan fi dang wan kata di mo. Kan. Rudolph, wrong password. I'm so sorry bro mo. I'm so sorry bro. Ngalakum bakla. So happen mabi to fix. Mabi lakum bakla ti mo. Bangsa I bet next pa do correct password. Bangsa I bet ti ba menay ba kamya mo. Okay, let's go. Ay lang yan si boss. Okay sa Iro IP foot B107 sa IP mo. Yun ang amla batay ni just Google. Google is there for a reason mo. Kapin like borrow information dari Google. Password lang ra ani ngalakom bakla ni lapat sa download guys mga lakom bakla ay password. So pan mabi to fix mo. Pan mabi to fix la bakla ay password mo. What's mo mo guys? Alis boy nga kasi boy. Okay boss kasi boy nga sa IBT next bro nga ibent. Next bro nga ibent. Aya nga rumah boss. Okay boy, Richard ro nga naibed guys. Sige ni mala. Bakla nga man naibed ya baro. Manong play din mo guys. Ya one bit shot. Alfina one wadi Lewis na. Aba legend ni de Lewis in one wadi Alfina mo. O Alfina one wadi Lewis mo. Mari Lewis Alfina Island legend ni Lewis. Ya wala sa. Pala kay TV2 sa boss. Okay, penroy amo yung sa ipilakay na maramanta ng shit kayo ina-play before banyo lang mentara mo. Sa ipilakay din mo. Ipilakay din mo. Manta ba ng shit kayo ito niya pilakay before. Wala sa. Legend ang pet ya Mizu. Mizu danak ni mo. Dahil husyar. Mizu dan dahil dyan mo. Bad ipet siya rin mo. Comment ro. Pet chat bad. Dahil husyar mo. Alfina ba yung legend mo. Dahil husyar rin Mizu. Mizu tulong clear ba siya lang. Wala sta. Ngadi Daddy Crazy mo boss. Okay, Rudolph di Daddy Crazy. But ito Pedro di kasi okay. Ngalakan mo. Okay. Alfina Luis di Mizo. Kata Luis di Mizo. I have dream mo. Ngayon wajah balay Alfina legend. Ta ada ang official wala sta mo. Udan kemat sini siya tay. Kena wala start dunia guys wala start dunia mah ayang ako kasi boy si boss okay yang saya mo sa ruay no kam so tenan ngam nang ruay guys wala guys Luis Umizo guys bakal kay baka text stream nga lain ma guys MBG legend kali hap song senran ya Fima wala start ngala kata MBG legend oil ada first you jom Mizoma Alfina im ko aban pendek have respect kata mah have respect her choices di wala start to Luis nai one comment set tu benang sudah bam sat kedua ada kan isia ini aku silok si itu isia pemainnya isia kan aku silok kan ini kan isia hot kan ngelakep pin ai bos hot kan bos wala
Bos ngang top 3 bos mo ngan ai bet chat di siapa. Di kasih boy bagi itu ini mana idadi yang kena idadi kasih boy idadi yang saya bet. Layak bet ngah. Maka teks bakal kai itu lain mah guys ini tanya lek guys. Dan ani pajap guys kumtur ani. Lima guys nang ni kisah nak maju tu. Ngati yang ngalek kai 7 biram. Kena ya ben mau mangandum. Ani bro 7 biram ya pilak senget sudah berkhat telai mai pi bro. Nama ki 7 biram higi bawan senget bet. Kini ki what senget is what senget triple tick down. Senang betul bukan mah dia. Ki apa ngalek kai 7 bi. Wala start. Imtip kayak berjahadian mah. Bentar tu yang mangandum mahadian pat guys. Wala start in sengat dekat is in sengat dekat triple tick down shaneng. Alfina wala start mizu jong pi ngan ngadi braids mizu pi. Kata ti legend nga try kadi opposite mo. Kata ti opposite. Nga try kadi opposite mo guys. Ti ong gini guys kibay pekin mo gi menjur ko mo. Piban Roy, okay, ngala ada black kai ti bos pin ai biang bos Roy ngan ai biang menef la ada black kai ti play som tan tu ai biang kan bos mo. Ni ai bos. Okay mah. Bang Luis macam mah. Tu Luis yang Alvina dade ba piyo buat kill in ai number WhatsApp. Lah, bang wala star la legend la ai hang ni kawai ka challenge you to F Lewis to ubon kill in ID WhatsApp number directly you to F Lewis laima kum kani ka challenge ka shit one had to fix guy wala star ma ya ong hi jing image legend la bang mai ngata kam ni to F Lewis bakal kai bat comment wala star to aga yang sini clear Luis. Maka komen bakal kai tu wala star mo wala star. Dia ni ngala ima ka challenge ngala ima. Dula ali kan dia triple M guys ula yo bet. Ngala tu kenal I'm pretty sure ni yo bet mo. Alfina iko ban PNP ba inang ban le multitask lah bang. Multitask update tengah game ni mat. Ni Alfini legend ni wala start lah. Dia wala start. Mak kata nga Allah ima ka story bang ni la syang shit hriura ma guys. MMG wala start. Ang ni tu lagay ni ma. Ngaton soft li account mo ngale kay stream P. Allah bang la ima. Dai bila ali beli kay soft li account ka juga param kay bro. Nanti lah si ma kawai ka ketiga phone. Kawai kejap phone. Guys. Dinilek kamu no. Te pinbook kill kat no Alfina by your number WhatsApp jong Luis. Pinbook kill kat no pin. What book tan gin bah ya. Benstu mah. Pener password bos. Okay kan password di apa sapit dia mau lah klet. Perbahan si legend. Pen kilang password depan ni bos hot ngasa kilang ngasa dia mah. Ngasa kenal apa mah. Itu dal flash post berkih behind ni mah guys. Ti Alfina legend, di legend. Habo kill kano kill ban complete ka challenge. Butuh Luis unjuk. Ya ka prize. Kami kadang ke competition ni guys di rumah. Okay. Wow. Lah bang enggak dalam picture. Sheila Jackie komen. Ki komen kelajak saya guys. Saya gitu giba I challenge. Kamu setan kom ni mah wow nice shot kadi sia wow. Nice. Saya gitu giba I challenge mo guys. What nom senang challenge I challenge her to fix the guys ngim lara ben back down mo. We haven't accepted the challenge. Ben I bet ka price ka bade ben I. Yeah. Lima. Ni mo guys, lima. Tinggal lihat kamu guys.
Saya pergi jak. Wah, Magic Legend. Saya fi jak fi. Magic Legend bi Alfinia. Saya pergi jak. So, bahaya komen chat-chat mo. Saya pergi jak. Alfinia haman sim kata, I got my eyes all over you, Luis. Capital Mizoram. Lah, abang. Liway nang kaya iyo ibladan niya. The result hindi the legend ni man. The result hindi mas legend wala sta. Ngadon lah, guys. Triple takedown. Hampir kena Luis tang ben ibahai. Hujan dia. Richard. Aizol on you. Tambah Alfinia ilaja siya guys. Rimna ni Alfinia ihaban siyam na Miss Legend ka challenge mo. Alfinia, Legend, wala star, you should marry him. Lambang niya. Habang kumnihin niya lang no. Tingnan mo na nga kumnihin mo. Kada yo tam yakap kendai kill yo number jong Legend naduna pa yo jong Alfinia. Dili ko no tra challenge guys, challenge. Nada kita ni siya guys, nada kita nanti show off na ya ka challenge. Nada kita ni siya guys mo. Si A gila aja ki komen mo, wala start. Si A gila aja, beli gila kendek gini sim na. Oh lambang. Double takedown to Luis. Lambang. Fitip ngalay nga support by FMG. Ya fi Meji. Okay. Alfil na kamtre ngalay. Da ilong jong pi. Haban ong yang nga kani kaktin mizo. Kailaw May. Challenge iyo ngadang syuan. Fiona fi ko atip ka challenge. Challenge ba i Miss Legend, i Kong Legend, ya i Alfinia, balada 2F Lewis yo bon kill induk yo ka WhatsApp number jong i Alfinia mo. Kata ka di ka challenge ka ba imaha. Fin kay Starling kay hi boss. Lewis. Malaikum ni Lewis. Malaikum ni kejang. Ya ga. Alfinia haba nga ba nang kanong nga mas support ya fi. Bani bang. Kalau banga banding kong nga support ya fi kalau bakla. Hoy kay plus 2 Fiona mata plus 2. I the free la shu. Jupen kyo ngap nang le kai shu. Peto to F Lewis la on taxi has 3 bro. Okay, lada job hang ni. Fit I ni am. The final answer I would mentamo. Ari komedi ini bro. Lang si Irda bro. Lada comment ka final answer hang ni mo. Tam ya kedai kill Miss Legend. Duna kedai kill Miss Alfinia. Let's see guys who will win. Who will take Mr. Mizo Lewis? Fina piro nair ki taha inawa jong pi. Kadai shisha kata. Walesta di fina pila kong may inawa mo. Mabang may ini. Layo nok marueng. Alfinia ready lupa mo. The Legend ready lupa mo. Alfinia Legend belay. Kumne. Nga dangdom ya Luis simat tip show kayak ini Miss Legend nga to tip show pin ay biang embas hard boss wah nai bet next game wow tu arngot la gai la yo kendai kill Alfinia M
ngadai men sentiu jong pisia lah gue yang dia tu. Boleh kalau kumta kasur jong pi. Banga pang mo guys, banga pang kasur kalau kumta mo. Ti what's no ela ka pair kasur ti so mo. Legend ani pite wat nang than pat. Em Fiona ketapat kada demo ngaru nga ide mo. Kia day kerana kilang misia private duo dah. Set in 44. Oh yes bro 44 na mo. Dapat nak syuki dia wala tahu zat. Fiona bapi date lah bang Lewis lah dia biar lupa kendai kill. Ada complete commission. Du yo shipau kamon unchusi kan ma. Du yo shipau kill unchusi ma. Hang ta tu visia film lah le Asia dah. Put temo komedi bro. Irdaf kalau kebahas nama. Ani sak piru itu squad ni. Ngati sak kau ai ka bapi ai mo tambah ngakren ke jigi sama guys. Ki long ke ba private di sargut. Okay, Hana kia kak dah global sari Noah but Fiona. Oh, kata kadai shisha, kata dong shisha legend di balance. Legend tidak shisha lah benda. Kata ada siapa kata legend mah, kata ada shisha benda. Kia kena ada gua lisi argot ngap tip kile YouTube. Wow! Oh my god! Oh my god! Okay guys, sang ni. Okay guys. Angkat no 12 Lewis. Angkat no 12 Lewis sang ni. Unle nak berangkam. PD way to kiong. Amte bro piman ong Iman kadon kadau. Legend ni POE. Ani. Wow, oh my god. Teknologi. Ailang bro okay nya, ailang mo nya king Indonesia. Ong pat exchange gun, exchange gun ye. Exchange euro. Ama. Okay, ni saya mau so mo guys. The password uday 999999. Dengan kono ni Lewis bon le ka badon kam Mbak Lewis, Mr. Lewis ya wan nong ni le na badon kam. Password day 999999 mah. Sorry kasih boy hab. Kasih boy bi dadi hawan. Ai lang yaru. Okay wan bro, dadi crazy lah on dadi crazy. Password di 99 mah. Password di 99. Legend ni ngam ong remo. Password di 99. Shipau kill. 2F Lewis Shipau kill. They choose the correct option mo Lewis. Alfina ni. The legend. Choose kan the Lewis. Choose sang tu. Ngiko abente bi katu mah. Ini only leboy lah di belakang ni. Di only leboy lah di belakang ni. Spek nama bro. Password bos 99 kan password. Apalat Lewis. Balik kumta apalat Lewis. Kumta guys. Ngaka kampanye pa naman kala ima apalat ka ni ka. Siyang plak sino mo. Lewis ila leteng nama ila kuat siya kata ikal abang job siya taka challenge ka ba ai Miss Legend ba ifya nama. Kumta. Wah. I'm sorry mo bro ngap juking na mo. Ini you iman tala ikasi boy. Kasi boy ang banwan temen na guys. Ang balik kay temen na. Filem kamu na boss. Kasi boy kamas. Lewis what klet mo Imagine Legend. Okay. Amo anda countdown shua hadiah ngan sa ai. Anda countdown shua hadiah sa ai answer Lewis ma wajupat kerki am. Wajupat kerki. Okay, let's start. Boss, sa ai biang mo. Okay, sa ai biang mo beban. Ini beban liba itu tahu dah. Sa ai bedus, let's start. Ni abet, tin sedang nama.
Okay, Fiona. Fiona tip benar. Komen Fiona benar tu benar. Free Fire Rap India Kupar. is Hello brother Rap Kupar. Hello. Welcome to the streamer. Alfilina 99 let's start. Ho habalues laong EP. Laong kum ta si up si 4 ong si kan. 4 ong jubab up 4 ong jubab. Kumstik Fiona. Okay. Kita bang shoot up ngayo siat what ngoi nambar ngak job. Kadai ulak tray kita meluas semua. What ngoi ulak kuat job palat mah. Ulak kuat job palat. Okay, what ngoi tangkat tu si game mah nambar ba challenge di sia. Okay guys. Lihat no reveal no kan sama. Umat lekai bakal reveal answer ni. Ni Pibar Roy. Ngalang ben Anfi ngalam ladu menem Pibar Klato ID. Di am nice semua bos. Ngalah ni langsung lagi bro. Ngalah kontak ya ladu. Welcome brother. Okay. Thank you so much brother. Thank you so much. Cool Ben nak beri hello bos. Hello. Welcome to the stream. Bang Louis dia non-stoppable. The Louis 3 double takedown. 2 1 reveal no ka answer jong Pima. Abang. Reveal no ka answer. Fina claim lekai si Fina but imagine legend the walasan. Okay. Ailang bos. I bet bos tetap kini next nya I bet 4v4 mah. 4v4. To Louis unsa reveal ke answer mah. Tep unjit no tep di legend ni Alfina tep anja ni video. Mano ita bakran. Fimod ban angkum no Alfina ngam sutu sta mano ita bakran fi ong ya. Banga bakran ngadai 2F0 but 2F Vitas. Lada pim itu ru visa itu hadiah buat mah. Barang-barang syuat di wasoe. Lasdak slebr dah hoi lasdak mah. Dah taplat sini betapor ni habala. Yuta lah hab taru teste. Alfida hoi. Fly 2M hoi. Fly 2M alfinya. Fly dia bini tulet ki member jom to fix number 50 ke street mem. Wallace dah. Fiona bamlekai no if Fiona im da sotna tan namar bamdan no wat ya. Asa khonna ngai no wa ma. Wala mlele Fiona so khonna ngai no wa. Louis ro sa khonna Abdullah Shong Thai yang dia. Bro biar kai lang Jeff Car boot na. Yo bikin bro beli yo bet. Yo bet bro bro. One bet makai ni game. Oh ma pima skau tenat. Kabiak kita ba di ba so tedat. Nga nang mod WTK fa. La gayo. WTK man lihat to fix streamer guys lah ni. Legend M ni PT lah palat. Okay. Alfina pihak bersyalak skor kabat da piwal hak dia stream. Kata tadi number 1 dulu bah kepala ai advice bus legend. Rap kupar fi biak klik dah berada. Fabian klik pi mana mungkum dah berada. Fabian klik dah kumna. Bos saai si bet ngaladon saai si bet legend kapsha. Okay meban. Okay bro mah. Bro aku iba lekai pi bat ga bat goksu. Bodoh tak bro goksu ngabisura. Zoro beli fishing kerteng dan sutana ke barem. MV ke Zoro kalau along tu you pelate guys. Ke Zoro kalau along komen pelat. Ngapai sini steru tang Zoro tika Yutas padan badan. Is a unique name kam padan badan gaya basnah hingga mah. Fiona okay. ID room bait. Okay saya ID room mah. Last round ajak mission ID room. Ngaong papang ni hoi fa ngapang. Su kreat bat ngas kemun mah.
Mang susong kami dengan touch mah susong itu stream kayak nak kalau touch song. Jeff Kabudo ba Dana Gilbert YWRM oh kami curi bro curi tempat ba yo chance beli kai tingin kai bit mo kamu setenat stupid kamu tamu okay saya ngawanพี่ดังชิวันทำไมโอเคแล้วไม่ได้ฟูฟิฟูสิคำสนัดคำบุตรตีคำยอดช็อตแบนคำยอดสิเน็ตไปชัดๆนะว้า lucky edit hi bro lucky hi Fiona tu sajem nak tu mau udah sani Fiona tidak ID wishing well mah padahal okay kedai hifa kedai ha long net re bha mena mano banga mena long net na afine wat pat khol zoro na mar simpatik na ila deshan em ngati nga shoes ngabin nyo ini legend ila yu pelal ila down pelal yang abang di zoro mangam di zoro ngati ngam di zoro ma guys next Adang Shuwan join ngala deb like sub ani dejit bro setenang Firu Fidei na ju snang bajong nawas ya am fi ngati nga day trash nang bin na Dubai mo ni sia jong nawat Shuwan sawai sini Shuwan sham tu ani ni aku nam ta ila wan ngapat adiyo bro phi wan ai bro ngapat ai password among an ai password bang the way password day 88 password day 88 ID room tip ni kan 8022988 mo itu kan mo ba ID room ngalong ni ruat rin adu boleh minta long ni ruat ani ngala subscribe fa bro mo ngadang di news Jeff Karbudo ani ngas tanat sha bro fa fila support you to fix bro shout out fi bro Jeff Karbu nak pronounce what was so A5468 thank you bro for the sub bro thank you so much bro alfina da fikli kini wat kbil enti ba pinjo ka jubab ka ba ngasyu ka ba 100% ngasyu betul Hujan tu perteks. Yang ini. Okay guys, 4 ya number 2F Lewis. Kumna kumta kalat ke-challenge ada jawab berkumna kumta. Password 88 mah, password 88. I like kain rangai bro. What game berada tu room ID? The password di 88, password 88. Number keempat semua tu lem tu Alvinia, the legend. Lem tu. Kumta si Jeff Karbudo kalau disibun hot ila pen ayu dejit ayu lek kai lang peace back man lek ngamlong lek ngapang lek bro menang lek kai password di 88 password 88 kasih boy ila one okay password bos 88 mah Alfinia hoi just be aware Kata if they been be aware in to this world, they have been be alert and aware mah. Password bro 88 password 88. Do or die welcome. PI ni yang bro 1 password di 88 kayak yang lain tu room ID 802298889 password 88. Tu one chat mah. PR ni yang anai kejo. Number klip aja. Penyulat teks. Ni collagen Alfinia ngalat haj lekai. Ini Louis la lekai nak bentar jong official ada benda fishu ai kai ke challenge mo di Louis la sosi di also em ngak klem ong ma banai number yang legend ti hab yarap I know ma ikan. Taruh kadai mo. Taruh kadai ke bang. Walista. Ya like nak tar mo perlok hoi kedai kata ya like nak tar perlok tu extend benda lek kai lang okay tanya lek kai lang terima
Okay mo. Ja I only za jong zuru. I only za bono itai only za jong zuru. I only da. I only za who's that? Only za zuru ngam dera. The legend fila kumno wa fila pen bang you Louis ula mata ula shu dam kai. Manu ta batim si ha. Manu ta batim si. Manu batim si. Shishis Miss Liza Envy. Miss Liza ila don show ma tengah suka ben betep kata. Am ko ben don kata ka misunderstanding sini stay ben spread rumors. Okay, sedap no. Lak mengang ni te la ima. Hello boss. Hello. Kin Shongdra sang re. Hello boss. Welcome to the stream Kin Shongdra. Miss Legend I know ka. Ka you ka? Siong kaya tu. Ka thanks message. Ka thank you message na kay siong aklen mo. I know ka testing message ini mo. Ni pada ni news shop la di basok teng ni na maram stream lang nakakita ka. Temes legendary reply siya nga kani kaway sa stream mo. Pinle kumno ba utus Luis ula berbaw si berbaya nga. Fiko aban siya kredi game na. Fiko aban le kumno ti sa taxi fee to mo. Hello nga ong 1v1 fa. 1v1 apkin bro adalah alhamdulillah ka. Yo tian. Mentak kada shit kayo te bro long tulang se bro mah. Wanum soy mo. Thank you Starling koi wanum soy mo dos dia abang idang nak kai fui fo dia wanum soy mo. Saya lek kai pat shibet na aku ke poro dari di bomba shibet mo. In pelek kai ni mo. Wanum klet apa. Alfini ang arung aklem ong ban ai jong nga ong ban ai jong pi ya ong ban ba pin ba pi ai pi ba ong pi la pin ai ya ujong pi oi. Kitbok 1v1 okay bro sila kay hadian mo. Kilina Alfi ngating am deep show. Hello boss ya lang. Lisado krek kakot ma. Lisado de ba. Pasmat krekon mo guys. Udi uni kan lisado di uni CEO ma. Di uni Xlos. Di uni Xlos ma. Sababila saya telah deporto. Kadai siya kata. Ma sa krek ba telah di kapur krek. Wala stop mo. Ini. Gila shu vlog kaya ka challenge tingin niya po kon ani ka challenge mo guys. Yung The Legend di Alfinya. Kaba ay Luis. Ta punyo. Wala stop mo. Stop. Kanda VJ pin out sa kanta ni kanta mo sa stream. Bro, ay nga 1vs1 jering tangkiw. Okay lay ko. Ngan sa susunod kami. Okay. Wah, saya hadir baru ni. So, mau Alfina walang. Ngaklaim I permission mo ban I number. Ya itu fiang mafiti ban solve mafia kani problem ba Luis. Kata ru ka way mo nga shu ang bet ka challenge kata di ka challenge ba I Miss Legend te kata labiang mo. De wasong mo guys ni no ma baklan discret. Udi ini du sigar sini di Dubai. Dia walas mo. Te kani ka labiang mo. Labiang kani ka challenge kani tang joke ma. What num can serious kani ka challenge is just a joke. Ba joke kai stay te one num so mo. Hello back to fix. I'm new subscriber of you bro. Okay, thank you so much bro. Thank you so much for the subscriber. Nga kerteng snag FF. Pisting ni stay plat lah bro kata fi. Micu pala. Alfinia wa pasal man yang Malaysia labiang mentah just for jokes so kedai Miss Legend namar ni to fix dia kita stenat jokes around ladam Lewis imdam Lewis mga sa pastor nga Lewis ide ibadambe tamba isturo hakan ko parbangikan kay mo ti walasa ribet lang
Pi pelak kai ni em ya ki kentai pat. Wah, dia ki kuat hiti ngah pelak kai be you. Pi di telung ni rang bang ki di kentai ni singgang pelak kai be you. Tang ba pila sub, pila like, share. Stream jong back to fix na pelak kai be you mah. Wala sta. Taki kuat pelak kai ni sia, tamai ni sia jing meji ni fix kim dai kuatan pelak kai. Ki kuat ban het ni alang hang ni mah, namar ki pensut tenan mah yang ni mah. Kalau kau basat tenan yang hero bagi don lang pencim mentah lang akan yang tu fix bagi sengau ai ngoi Indonesia bagi ai kublai ro sa sien bagi don pencim mentah lang akan yang tu fix nganum jet kerteng mo namar la ibun hima te nama kila ite bi di mano te kublai si mo ma akar pat lang yang ni teman ro ya pisiaro bas ya pisiaro le pisali ibla teman ibla wan nadu day one jago tu fix te ya ben ai kublai ke ba kerpat hai ni kan ai kublai ke ba long special lah ai kublai special be has stream ni mah is ai ben dangi dah kat group ai kublai di snong ai bro ni di snong na Dubai mah bro ni di snong na Dubai manga di snong Dubai mall video lang te ada itu kublai jadi dia ngamdir bro ngagal dak ngade batamai channel jongpi video setang bat fix ani thank you so much bro. Okay bro, alam perang ai lak kanang bro. Okay lak kai ni dia mah. Ni pasal kan. Thank you bro, pila kai da PC ni hot ngah sila kan PC. Matapat bang ada exam ni tengah dayo kanti. Ngan saya ban stream next week na PC. So stay tune mo guys, mga stream next week na PC. Ngalaban PC asrain dengan ngalaban like guys. A guild challenge 4v4 mo. Nefi ko ale 1v4 dengan persang met mo guys. Dia wala sta. All going apa na setting man. Lagay. So mo guys, please setting. Naikublay tang ya ba siya labyang ya. Okay. Sige. Nasa on test mo ngalig. Di ba siya? Okay. Mlele. Leg ko mo fidan kam. Ngala tama sila on biang lang ngala so kana mo. Leg jingan kam siya mo. Tama play on biang kan so kana dito fix kalalong nga ba. Panahon mesin ini mo guys. Mesin mo. Final stock bam na. Aday ka per min tu stock lupa am. Siya bidamir la. Okay. Sino mo? GK si bro ngam sur bro M0T 1vs4 0T 1vs1 ganyan marwan isrom la sure mo la teman mata zero mo la kidis man siya umitswa la sedang badro teo wala ka tarungan persyang mit mo guys lada nga euro nganum island ngan persyang mit mo pisiaro ki ba ong noob la di wanum ong tama guys ya persyang ba iway ban ya kawang mo ya kawang mo siki kasih bawah budin lah kwa Baisha bujinin sa ay Baisha wa dalam monetize din island Baisha Alfinia Luis Ru ila 1v4 ila siya kin Luis Ru mansya mentaruh idang lahi idang lamat singan bet 1v4 wah wala start mah tiong dalak dem kan ni fa na ai ni re 1vs1 nyelek kom no nya ai no ini la pan 1vs1 kadang hit ke stream lah bro nyelek no nya ai kamadian bro kalong nam bro ni ai kamadian bro dari so dalam stream ban up di long tama ni ai kamadian mah ni lang bay sama bro di so mah pina tid urti kamlut slam ha tid urti ne badu tid urti peanut butter nutella kamlut slam badum bang kapit mian mah balai kumta alfina Fiona legend ngam chuda khambam bre ruti on the way te ai ni siama ba kham te ma ki night breakfast ni ki or night snacks bang ma sa ai lek kai lang yang aru ma sibet pang ondang ala adat kam mun ya kun bat shingrang ni para kente sudah. Okay. Nyelek siyang di Malaysia boy vs girls mah. Nyelek siya mah.
emang ni tiga belah selain ai man versus woman kan. Man versus woman mah. Ni kalau kamu hit pasti sama. Ya hit pasti. Wala di pru ni gini bro ni kawang lagi mah. Kawang lagi mah. Kena ada Totino ada uban. Tina ada krimban kembang sama orang legend. Alpina legend udi penmali dia seru right kan memang. Kena legend ni ada uban sendan. Wow, uban ni juga pendang uban penek selam. Dia oli tu cream ban leh bebang ha. Chocolate flavor ni donut. Ajing bang tu kena film lah betul. I but juice watermelon ni dahun syakun. Ngabot kampalat ha ti takadaw. Oh ni kiki bro melili bro dabon kan. Ti ngasa amo ngasa pek mo bro de bayo 1 year 1 ngan adit kan fi mo. Fi na kwaro ngasa mo. Wal gida lang ti Liza la ja ni ha kin mene yang ba bon kam ti mene on ni Louis ke la ma. Louis yang Liza mene yang ba bon kam ti. Mesti mah. Alfina ngam kuat kentop syuk bat pisia ngam kuat ba gen longkum ki mau bersih. Gila study miss legend walesta ma. Tiana ti long ti di tu suruh pun seong bablak papat. Beli Vietnam tala. Beli Fiona beli melak tal temen pelat ni ya pen ki benet wah ya pen ki benet du kuai ba ya kata sya de ben ya ki benet mah mentah tipu le temen kroi temlong remo kan style dah habisnya syak ya khat dia habisnya set kemet mah habisnya kat dia mah habisnya exercise mah ayo game trong phao okay ngasai mah pas pekan mau rumah nak marah ngak dilek bos mah so marah ngak biar ngasai mah Fiona legend utus ti biang hi utus ti biang ya ada isa sound isa bit itu itu andi gajing bang okay ladap guys ladap legend wa ini meji pat keren bil ayu kom ta tapi meji jangan betul sure. Okay. Password. Temi nak kini mah. UID jangan mah. UID jangan nawa mah. Ni dia jangan nawa. Saat apa ini ya? Ni nawa mah. Okay. Ka angkit na ini sama guys. What's no AA mo guys. What's no AA. Masih mo guys. Dia mentah guys, kino ki bala ben perdek kila ben tep password ngabu kumno udah tang single digit mah. Nai hadu 1 hadu 0. Kiba tep am guys ngan add kerpang mentah. Ade la amnam ta password petai la. Ade. Alaikum guys. Alfina, I don't know, maybe the joke is still processing. Legend ka joke lah going to Farim. Son, day legend wrong. Yo tang she try mo. Alaikum no gini kiba you. Ngampat ai password. I but ID jang P yang sa friend association friend as I di bet 77. Okay mah. Itu UID jangan ni. UID jong Noah ni jangan di jong Noah ni mah. Saat ini rumah. Kenya P ngal Adam Efisia. Ni Louis Adam Shaiman. Ladam Syah. Liza welcome to the stream. Ade Liza ilawan si Shaman. Ngan sina ada kawai guys. Ngan ad biang gini sia mah. Ngan saat biang gini sia. Okay mah. Saat yang kita baca mana? Saya guess biang password mah. Kan I last chance kiba day takamot ani special giveaway lah tama next stream.
Kibadai kan you ni. Kan ai tang she chance baru kau udah way single digit password mah. Dia tang way single digit password. Kibadai ngan add menta personally but ngan sa I giveaway hakawi ka zero. Andap kan mawit mah. Andap kan mawit si saya kata te. Te guess no password word guys kibadai mah kibadai tang maruai ngan jen lupa mah udah single digit number. Udah tang way number bank 1 hadu 0 mah. Ya ong pisia mah. Ya ong bisa tahu single digit number. Ya ong bisa tahu single digit number. Yang tahu single digit number yang tahu. Ya ong tahu single digit. Ya what you guess what ya guess what there. Pidang yo chance kini ben job ke giveaway ba ai mga mo. Giveaway ba sa ai pisia. Giveaway Liza 27.3 Dave Lewis Hanawa. To you guess na si wah. Mana ba nyo trepat? What part at brief sih? Okay. Guess password mah. Dafi megas terutama ka du nang hifsia mo. Du hifsia mo guys. Nga tinggal lagi giveaway hifsia ngan nyaw tang lai mo. Way nai. Okay, mdan magas tengah lekam na ni. Bali bos pisiki nga kam kek bos nga disband ga group number ba nga kampat ay password kila iwan join mo. Nga kampat ay password kila iwan join mo. Lola tip. Uy password to ang password kan ay tournament na tournament mo ani nang dunang pilot mo pra Jeff eliminated umday pra ay shushu Luis waladam kumni shauna image legend kadai ta tawa danggas tamaruay Adi room ba iyan? Tu kena di room tu pen tu has screen mo. Pet tu screen dalam ni ya. Pet tu screen ba iyan? Ila ada Richard, ani temo Richard bro, ani ni day zero guys. Ti Richard nya add na Richard mo. Nya apa du giveaway next stream mo guys. Next stream nya Richard. Lah abiang guys lah job Richard guys. Richard UID jong pi ngan add friend personally pi bangan add harum but fila ben dapi ong vi shu add harum ro nya add bit mo hakan kono kopor. Te UID jong pi boss mo. UID jong pi mentah. UID jong pi mo. Fila ben job aku gini ro nginya lebet kum gini ngi pesten abi ke stream la temo nginya ai bet you redeem code no giveaway tang na ba suggest rumah ngaru bro ani bro fila one slam plat next mo okay boss absipang mo okay dengan sedang show sa send UID an sa ada dia te guys pet ila job Richard do belang mana if you want claim password bro I'm so sorry ma tinggal saat next game kita spek kan next game jangan lihat kum tur ma teng jangan lihat kum tur teng I've done this 1,000 times. Virtual reality. Okay guys kan sa lihat kum tur ma pibu spek ngabu spek okay next ma doblang ala kumakla di Firo fi Shupenbang ya i takada mentain shuan shauna ya fi biri di mo ken labyang fi tataka jokam processing sure mo kahaban ano mo namarba ini oleh kay tang mas teman mo tadapi ako aban proses kata joke siya sa may plastic sama Alvin na pinilo sila siya habang halong ba dito nga jokes ro. What nang stream ro ilaong ba i-jokes. Okay, dali tama. Tayo lekom do mo, lekom do. Tapi ngata nga ang tama sa isu bisya ba i-Lewis ma. Sa isu bisya ba i-Lewis guys mo. Di menta nga sali abiyang kumtuman yang ang paggas do password. Ang paggas do password. Baday tetema.
Nang la stream next stream ngam pendiam lupa di game code ne daki diamonds ban I giveaway siapa. An I giveaway siangan pelek kum taruh chat ngan penlong lagi. Pelek kai tang bajob kata ti kam ya ham bang badi ba da bang ti long da perut long habis tu dia benjob gini do ini tang bapro ya bas tu kata rumah in I love the way to you know guys. Okay, Firu Fishu penbang i tak ada isong. Oh, hot pin morning ngaruh ngalap hati ini meji in secu. Kenya fitma ni liwes dia tama. Alpina ya pin wan xiao. Da kulai badan nama pelit kulai MZ013217. Da remember ini sama pelit ba insa wan xiao privilege ye. Alfinia ribet lang ngaladep at friends sampai ketengah ribet sengsen kalian sedang makan teh dengan on join sibet. Okay, on join mau ribet lang sa one join bet sibet kan I know ngasa stream yang sibet kumto janmin wa mantangan off na sipangi ngasa stream yang sibet janmin kan I know ka stream boy versus girls mah men versus women custom room challenge mah nyelek utama. Okay. Abla Kaisha. Ini ribet lang di Meiji mo. Ini ribet lang di Meiji. Abla Kaisha ngan sa one page. Oh, joy. Al final abiang ni ngamut tok kali. Ani temo ini legend pe. Wala sta. Ila ja slampet menta ila pun syok stream pe guys. Wala sta. Best legend. First one. Abla kata kawan bisa jong fix. Sua samtia tama. Okay guys, ni lah umno ni ana 2v2 ana 1v1 ini brother jongi. Dia nak last 1v1 le mah. Ni le 1v1 pikwa 1v1 mana bro? Legit nak to fix mah. Pikwa itu Luis na itu fitas na. JT bro. Okay, ni ai nak panggil up sa dan dia tengah langsung Malaysia mah. Kan penbuat no di ini iba yang ke star link koi mah. Iba link koi ngam penbuat no. Pelek aibet mah bro. 1v1 pan yung pelek bit kulay karamah. Barbay laliko ni. La yabang na hangni tetemo ala kelumar. Kan dia stream na kawala kelumar kada function guys. La si mal ani temak sakawang hi hawani. Tagum Hawaii mo guys. Uluis udan nakakali ding guys ka bol baring oh kakali ding kadai siya katayman guys ka bol baring walesta ula pensina ula pen customize the Mr. CEO ma guys ni ulis jo Mr. CEO ula pen customize ni ma tu have Louis sorry katiang pa katren bizo tu tang Louis ma katam stura kam stay kana wag jong nga keli fi ong ino la diza keli bano keli ngam tebra bano keli bano itai keli mo alfina heyo bhadai kadub heyo bi kan nganwannya tu kamat ngan pen heyo lagi kan wa klem heyo kem setengah ke stream kata setengah lima abang Iwan hang ni bang ini pasukan nak iwe le temak ngin shui ngam jar ngin shui kana na iyo ngin ada challenge ngin ada giveaway kiba pair kiba jad kita pernah sudah guys tangan oleh dalam face reveal sangili guys ngin sa le ke challenge live stream have face camera guys semua tapi kau apa kan Kili di Moldova. Oh, ni si ani kibon lagi meji yang ni mah. Ani ni walesta kibon ki meji. Walesta. Okay, tu Luis Marwai 1v2. Okay mah. Send yo UID game jong pangan banyu atro. Okay, boss ngala item na UID da fila ban forward sidin so forward se boss da fia mah. Da film sawan ong yang sa ai bang stream ne ngan so su adi mah. Legend hot can don't fit haban pun yo bag. Legend ni legend kayaw terlalang kum badis ngiyaw kan. Wala da kam des ngiyaw kan he kum has ngiyaw. Lalang kum sasmen. Niladan kum sasmen he yaw bet mah ngiyaw. Adam des ngiyaw penlang ngiyaw jubor. Walesta mah.
Liza ngaru kan menang kam style ya. Ani nisia imol video ba i Liza ke teks tang nisia harngot te ba. Ya bang ne tang nisia harngot ba. Jadi ba yela banya persyang banya bang lia nang shani shawi ba. Okey lah. Zuru kuala kai lang bat fi. Ani selek kai page mo ngas I next stream man adu tim good ya baro ma banya lek kai lang bet. Iwe nyo lek kai lang ma. Nan ai bet ne. Yore position. Okey bos ngas ma. Alfina Batno Legend hot kan Bacon Alfina kong mahadu jangan tu fix dia Umna kumta lah ya Hani lah ya Bun di position ma bala ya Reach ke level Dia subscriber baru na million bro Para marjan ani temo jing sautan nat bayawan kumni ma Ba FFX bros, thank you for subscribing mo. Kalong ka bas sautan na dia ba fiyon dia. Kilang gini nang milim kilang gibri bas tanan ba guys mo kin kurkum lekar wal start kurkum ya stenaru wal start mo. Alfina day mehnya kultur boring custom. Dan dia benhanya bambuat ketian kumi mas legend Meiji legend kumi Meiji badan ni Meiji Alfina Meiji Fiona Meiji baru ni badan Meiji Paji dan hanya akan long saya stream Fina nu long bos nga na Dubai kin bos mah kadang tu ka badai marjan para marjan ka million ke Dubai stay kadang tu mah sakit dalam kami tim ai ni kumno naik kin bos depan ni ai tim mah dah panti mah bos ai kali nga LGB kumno dang teks para streamer Liza ilang malejan tama iyo teks bit stream lalu wada lalu ke GB lalu ke netbus tama wala sta BFF dalajan lang nang betul Liza mga biang kaping Dia ini feng kristalin kau pinjit eno bos benda kai banyan jit bos kau lekai bando ngala ai ba pinjit lah benda kai bando jit nang neki player bos kau lekai bando Nisia ki dynamic duo hang ni stream hang ni komen jengi ide Liza badi miss kelima Nisia ti dynamic duo hang ni mah wala sta mah ini pentot dia kata ro dada ki long dynamic duo ni ki long di bas so tanat mah Tota nganom yo page stream sure habay no sa kanu pala siya ani alfiya to sinya penkut lang wa apsi wa inya kut na stream last 1v1 jo ini iba fiang star insa penkut na stream to inya pralang ka juga par kan lang ka bastanat kan lang ka basong shit bat kan lang ro ka bakat do ka banya kundu kan lang ka bastai paji meji mo video Liza filtret ni long kini nga anime ba FX kum na kumta fila pues ini hang ning spire mo kumta ijan mo wala sta ning spire mo kumta ijan hang ning long kum shikara mo wala sta abang teman polis sila bag alfina balik ko hot kare kata biang benar-benar choose vegan bro kalau kayak benar-benar di kuatin asa choose mangane sa bisa benar-benar kan Abe pat dakut mom patkut kan budian file fit bro kesiwan guna ke file siap na batas bidro alfina dangdang halenti menta tak ada oke wala sa dangdang halenti ru katari dang pege rastin wala sa ladal legend shani meji alfina la legend shama ba FX nga day image jong paji mo kastay bag kada image jong paji kada image jong paji mo kastay bag kada siya labang bajang ni alfinia 1A let's A alfinia to wala sta siya alfinia ilang image iba set iba clan iba betul di kijat banyak jenis tema benlang iba banyak kemat bakot kebakian nomor ba Seperti benar demo ka ni kamar yang rekam stay the guys demar ba labot pala ka global warming ting haban di sosial mo guys yung pangro ka lang ka ba ima ban mata yo wala sa ay nyorang pa okay say ni bro nyorang dia
Terkira lah bos ni ai nyorang next game mah tentang ai tang segera. Okay, ready now thanks mah 1v1 nya pelak IV. Telejan kan save kenang na bentar si bed hi. Kadai kata wales ta. Telejan bu di kali tang shu ai dapat si bed Liza. Okay nga sound si bed has stream pajimo. Okay wales ta. Magic Legend. Alfinia layak demir pala keluar ngabukam ya pet baharen na ko ay long binati le komni berikan perfect ulet Liza to melere nomor ngaladan kidos pakilai keluar Liza yes tembak walesta tanya pelek kain adakah 1v1 ni amo guys amo Okay guys 1v1 syai lah aja itu idus dengan ai ni ka ID mah saat friend itu dengan saat friend ni ID dengan saat ini mah terus play imagine ngala gamen siam lambeng bentati walestan budin bilena ni sentence budin ti ka bilena la shisha genta la final legend dang wan na jing tray maji legna shayeng kada bai ma ani tatang astur ifo na jing tray fila tan astur kata bat mlelira walestan zani so Bus legend sentence so hadian salang biner mah. Ade kata sentence li hadian lah. Itu yang apa ini? Senarum na. Okay, 1v1 kan. 1v1 kan. Okay guys, Magic Legend for you. Okay guys. Oh ini layo. Okay, let's start. Demi accept belanga demi lo. Okay. Ang accept demi lo. Iza cari pandau kadi kata nya pelekai ini 1vs1 bini arah mesari. Jangan ada password mah yawan kat bawah kan ada password. Password day 0 ya one shot password day 0 ya one shot password day 0 magai
Okay. Hello, brother. Hello. May patay rin dyan. Hello, bro. Welcome to the stream. Tinya sedang nak mah ni 1v1. Okay. Nya sedang nak mah ni lah kuat 1v1. Hi, bro. Ngadi new subscriber. Second brother, bro. Thank you for subscribing to the stream, brother. Really mean a lot to me, bro. Thank you bro so much Memang saya lag ke rumah ni last time masa pelak kai pat am sedang banyak mah bos ngadip ad ni kumna okay mama ini berdang haben ad ini berda fikir teng kumna berdam dah atau UID kin nang tahun ini stream to fix amma guys mangan sim UID jeng dan up top dan ma what's so in dan sim ini bajak menek giveaway mangan shoot petang Hasan Bang set bro room ID mah Hasan Bang room ID bro UID jong ka UID jong fi mo boss Hasan Bang UID jong fi Wallace tan. Sen biar okey ngalayo mau 1 2 8 6 4 3 6 1 mah. Okey di ini mah. Okeynya sedang mah. Okay. Boleh Evan Wiwan mana? Lekai ni siapkan mau guys. Ini lekai mah. Jono. Okay guys, what's the mo? The legend people anime. The legend long people pertang do off ma. Sinay Alfinia. Okay guys, ni lihat kamu dah. Sinay Fianali. Sinay Alfiniali. So king guys, mesti ada balanya guys na sana site what nom singo ini sama guys te Wallace ta. Kayak tahap kecil akum ke hijrah. Lakum hijrah trian nak tu Wallace ta mah lepas ini tanjura bila pani pula Sinay Alfinia. Udangan berda I special yang abru one version mo asa on stream yang fish bet kumba thamje berda ni la ban stream kum tu khandai mo GA berda saon ha tu kapar ma finally am second berda saon ha tu kapar yang sai de gafi yang sedep kenawang sedep angro ba penyima. Okay guys, let's check out haidam ni lo. Wallace ta nyapet kay gaban jahdian. Yo la dami tanjiro lang yung mga bentem. Tanjiro na Demon Slayer guys. Wallace ta. Kali nga let mo ni Liza yung kali nga let mo ipong rin back to fix. Atati la ima ginawa ilaong man ya inang comment ba inang commentary. Okay guys, mili Wallace ta the legend ita kan ilong jo Penpoint na 50 like. Penpoint na sasan like ta guys please pang show ban of stream man so tenan to guys please hey Liza, okay, second dose bit mo. Okay. Sinay Alfinia. Ko jo zero bro ban. Sinay Alfinia. Kwa ile kay zero. Mga kid bro ta zero. Ngansa nga ong efisya ngansa wan nga next stream bed na PC. Anle. Anle stream bed na PC ban ma guys. Ni badan spekum no. Bisa badan spekum no. Oh, bisa badan spek mana? Ti guys mana karbakula kay ngan play 1 bini berda ni joni ma bini ba pana do mana ti mele ma sila kay bang next but that oh my god wow. Okay guys, Wallace ta okay sorry okay to fix ngala ko ngala siya mo. Okay kumtu guys tanan legend mo tidak online ni lecture mo online hini ki wero ki Magic Pajima Padang nilai cuma Benso tenat lagi Barak PDP ni zero hot ada ngakin zero. Okay, Wallace ta Liza Kelly Shibet this is the definition of trust no one. Takin mata this is the definition of trust no one. Ngasa shu ngamkwar ben you ngasa shu prove bet next week mah. The legend Baro Imeji Ipaji na Imeji Ipaji
ban kan proof ya fisia barama ti yang aru klem ong re zoro ya firu khapang gum na meji lezen khapang no ifi khapang gum no to but time has it explanation comments please explanation in the chat please the legend what killed my brother okay brother brother ngana EAP second brother kan mau wed the update shisha is second brother to fix kan mau bro wala star bro wala star ti I shot out ini second brother bila one stream tamai mo ti wala star kita ba munmina pan kita ba munmina ki bano ba munmina ma bano ba munmina Kelly shay ti ma YouTube pas down am kelak kelet tu shay la khat li zama bro yang ngau next week mah ka 1v1 what klet okay bro next week 1v1 ngan legal test na kisima kibala 1v1 yang nak PC ngan duk shembet ha gel mah ya wala star okay brother kembali sebut mlele brother ngat lagi guys. Man, ini to fix gimana? Lah text ni know what guys, tengok benang guys. Iza pimuliknya. Saya peralang mas, lihat yang stream saya peralang nak mah, nyelek yang nak mah. Lihat mah lekai pite, keep it more zero. Ada subscribe channel itu. Thank you so much to Ray Gaming 5980 bro. Kada so tenat sya dan yo kan ni kamen siam batin ai ni siam ni kembang lekai begini kyu supaya kan ayo mesin sya bro ngada tenat de sya mah dan ngada itu bro thank you so much mah ibu dia tidak jasa ibu dia kak so you know what elak pelan insyaallah ini walasta mah ani jak asal ini damilo Damelo ida kasha ba challenge ini tanjir di tu tamlele ba ida kasha ba kacha ne ha yo imbak tiru imna bantep imbak tiru ila ima gameplay ti wala star to Mobile Legend ngan up the offs dari to fix kumtagen kalau ngabasro tenat shisha mo sorry kalau ngabasro tenat shisha kick let bro kung na bro Miss Legend kick let bro kung na dalam situ ngadan hani bas wala start body ni bet stream habas wala start bet stream bas met makan setenat wala start Mike Wajri bro hello bro Mike Wajri welcome to stream saya ngamo okay saya next mo ni I next tengah stream sibet mo wala start good day macam saya sama ngai kerteng dok belang fikik em lah ngah kick ra ngah bu spek ban ngah disbang ke grup dia guys kani gal de kado Arsian ani gay dang la kombak kala idok belang am susarimo bro dang la kombak kala subah pemam nak jimbak la jong amo di watnum ken Steve mah bro wala star new subscriber bro okay to fix gamer welcome to the stream thank you for subscribing mah wala star Arsian ni the next game Arsian ang kod fima dok belang next game Arsian ang kod fima ti guys saksi like te pendap senpau te pendap na mana-mana ban off nak stream pendap na mana-mana saksi like ban off nak stream man saksi like pendap na mana-mana ban off stream Herman lah guys. Belum tak 48 likes. Ya pendap nas ya guys. Wah, ya pendap. Okay guys. Thank you so much for watching. Beli close kurum bang League of Legends Chuan Detok dan kikam. Kibang amal aban kermo ti wasong sa on next. Ha kumbishibit kendai bijis puje. Ti wasong ema. Dengan sa on guys, stay tune bangan sa on but stay tuned next week kabalong ka inin scene streamer guys bono benle ka farewell hang ni okay bye bro Eliza bye bro thank you Eliza belawan na domene belapan senganya bro bono benle ka farewell ban ong
Benong BY bye. Bang Q man silay. Okay guys, walis ta. Pernah benai Ferrol gawaywad dan mo ang comment BYM kan off na sundan. La taman. Okay. I know marway. Thot tang BY kan off na sundan mata guys. Word. Bye bro, kebadan has stream kaptam ya iki to F. Thank you Mas Legend. Dadah sa connect siya berpilawan percaya ng stream mo. PY kata kamu der PY. Oh bye. Okay bye. Be yourself. Okay bye guys. Bye. Catch up ko, imit yun.